Abusia for ye chese my Ghana mu han se ne bibrim ho a baby fufro crampo e ade anyama bi wo ho no ma etesi ama yetumi kasa o it's just scripted but and then yenya ye my Ghana mu han mu se yankasa ye papa Akwasi Boateng mo amunim se ye papa gospel musician awaje ni din e wo my Ghana mu han mu se papa and ye papa ye ababonten so ababetu nenum tuo e de afa ne nsensem bi wa ankrofo bi keka se e ya de ase ye boa yankasa ye yerenom ye girlfriends na mo na so mo kodru abrochi a omudru hon mo omunim ye de biara da omo sanso wan hwe ye crampo ye ba ma ya de papers nyina de free musem na wa ba be wani nyina ba ye ntotontoto ni abo ama wa ba man Ghana mu han se back na yanga sa ye papa Akwasi Boateng abra oni sem troni bi twetwetwe nkomo no otunanum tuo eka ni sem bi so oye wa onu akasa na yere ede ne fam abra okoko odi oba no efri o man Ghana mu han mu se kokko pie mu e wo US no oso odi oba ne free han se ne wedded wife o odi ne free o man Ghana mu han mu se kokko pie mu e wo ebibirim ho no bia ko ye na ambo no abra oba ne ba o man Ghana mu han mu se no akonya kan chima foforo akonya nwiwiye foforo ntinu minim se pakro ne ye broni o se pakro ne ye hwan o ena oba ne ba o man Ghana mu han mu se oba no bi divorce no ya na me se ye papa isi ka na isem no yankwane yankobo ye ni akon mambra. How long did na oyeja? Oh, me yeja me be it's almost 5 years now. Hey. So commission me Ghana for the new quarantine now. So and so bet me na quarantine now. Bible says so very man quarantine. Okay. It say me ready obeboa me na me na ware. Oh, obeso get him obeso worry. Oh me Bible says so very man quarantine. And you know say so very man quarantine me kwano afi na menya your friend say 53 years. Right. Okay. It is a maybe 17 years I come 17 years me kwa me timatra. Yeah, we Onyankopon won pedwama mo power there. of course. Yes, of course. So what you say? Yeah. Enti Nyankopon na yesu no no yesu ni free akomem. Nipa no waja me 3 times. Me to so 3 no. Obi abeka wo so wonti. So for Akwasi wi aka wonti. So for Ranford aka wo so wonti. So for George Musu mensa aka wo se ibi pope kura ba wonti. O de mensa ene me Bible abreme wo medwumem. Obi amede wa kwa America bo. For 3 years ebusuani bi ensi wo. Na tena se sa hyem ho den anu musu abompa ya konchira ma nwa ye fe wo se na me mare bi Nyankopon ma ye embrade den za kwa 90 year ya sika se mo de krum na kra se bi so se bi pronto krum sika fo mo bo agama kwa mo yiri ya o Papa de krum na ru turu sa na wo de krum sika fo kwa mo bo agama o busu fo kra sa kopo ma che because on o hwe busuan o ya o de na konta be kwa abrochire o ya beto Mother's Day o beto kama so more da into unjano sika sem no pray na meka se meka no pray chiri unti madan no tamfo because enyomo no to no do baby a o hu ti ase obi a happy enyomo no but on pese obetua sure into or call YouTube sika no crampo so you till once ya YouTube for 40 pesos network and for 40 pesos now you one more 20 no advert na da so se o script wa into no nyesko e be count to say ya one yes one ya more viewers but it sounds so was script on into no nyeska because you be na o say tie wonyom ye do videos into no what the advert to so said ya wo obeba usika but onu do so no was script o script wa obi won so ko download o download no o say obi wa no afre wonyum ye me de pa wo betimi asend ya ma me send ma wo na me de me be ko school on the stream no me be ko school me say me ma send me ni one ma say hama enti no mu petro mu ma me ana me just go to there bi yes wo to ha de say nkwala no wen nkwala no mo ne ho okay so America na so America there okay me ko to nyumo na yi ba che na me de no ko na okay oba enti anyway they say you are available for to be person obi pel say me pay the open me eso open so odo open odo me pay the odo me pay the open me e wo say enti ama ye o de o legend
a legend for no mo de open eba enye odo okay Bible so odo yo no kwa ne de open de onya de open wi a ebi a open ma open ska o betimi apel mo odo so open de so odo I'm just say obi betimi apel evangelist also open yo and I'm just say obi betimi apel me pede open me open wi an say no de do me pede odo me ene na be da hu say we ne do obi do me amini and say de o kase waja we no do no open me enye odo ana aware no na hu say osu hu so Debi o say nipa wo osu hu so obi apewa hu enipa no ware no hu so odo ana they say no abedane enti die na say obi so di odo ba say na tire dane be ye opa o be da hu say ukodwa mi nu ana hu de ba they say no say me hu de open no odo no first na nya hu na me ni say obi pe wa no odo o ja say eso open and eso odo anyway and first April year that say ye ni shop say wa be try na we bless him for 20 for do you have 20 albums here saying I mean 9th album okay that means you have more than 20 songs but about 20 okay but therefore 40 songs are already na so they bring we as ya ona me so troy yeah na onye bothered onye worried say you recognize you in the music awards industry maybe the dancing me koka into ni bi asem ma so for bi mama award say me yeah and so comment in fact Emma may respect you more because when you see Babunti quickly we are remorseful the part or no Emma will say you are too humble seriously obi a utimi kan sema onya nu ebe patcho ma komato yem no such people me hu omo so omo brase no eye different na say you see wunya award meaning na o pese o kan assembly na ko chia ye na ko kan if you have the opportunity to put it well how would you put it ko kumeni na be interview fama wani hu now ye interview no and obusa me old musicians any new musicians no ho asem but ye Ghana for bebre adwene mu say enimo dada no na ye de okay omo susu no mo bobra papa but anya no kresa okay enu bia anya foforo ntimi nye dada bibi wo wiase bia de say foforo ansa na ye dada but tina ye Ghana for adwene mu say enimo dada no na ye de but anya no kresa na me chirechire mu say kane nyom tufo dada fo no eni afoforo fo no omu nyina bra bo no echepe ebi ho no mo ye Christopher obi ho no mo ye Christopher na no mo to do but obi ho no a oto gospel okoyi ase aye man nsam dia ono bi ti se Guinness ono obi wo so a ono no be no hwegu mo totoa mu no de asi ho so ti ase but titi wono na mobile phone ni ho but then no yes apa obi betimi atwa wo ya beto social media eti neno ye ho asem no a trendy bebre utimi nya bibia nsi eti se titi ho no di say na ka pesa o kasa na me ka no okay na ka jira pia o se ho ama so mu na odidi matem mama mo ni din enyo ono ni din na me boy okay so just say ni pa me boy ni din no ko ka kire no na a trend on social media and on friend me so they make court but when they make court to cramp say me so no monsa ukra what kind of social media say titi ono na ono monsa enti buka na me reference on social media me so me nka na no me say titi ono okay enti wo ka ye no e na me hu say enti ese me patch because enye ma dwene ne say be gu obi animu ase ni mo nsem ni nchechire mu e na asem so no ka eso said obi ati ase unya nka ye wa wodia ba unya kan eso obi ya eso said obi anso ye de eti ase na Bible so obi aka so wo ye so a de enti nka asem say me kan asem eso obi afa say me de na me kan no ye enti na say me pa acho video ya kokoshe ye hu mese papa isika ne se me ya ahrahu ye papa na be ya pan sa wo ye oba na be ma betumi abon ho ka e de wa ko English ya broach mem na do ko kodru on ma wetumi aka chan say be me
koto ho na me hwa wo to agro bi say pa de tumi ma nipa fon no ma be me ya sa de de ama na wo ye na nia ya de a wan ka so ba no ke hu se mesia nsuo ye sa na wi aso be den ebe ye ye na anya wo ya ye nja wo fe ye enti papa Akwasi Boateng misra wada bebi awo bia no ma weni nda ho na next time no ubu obi a wo huni a obeboa no because me anka sam papa ye prophet Eric entry ono no ka na asem bi se de odi be ye di papa de fato kramai ai na to chance a ne boarding na fa ya ne papa na mbo no kokrom na se wo ba aboa kramai ono wudi agro krampo a odi ne nsa ebe ye wonta de mu fi ana so hu obedi ahrusie e de ehia enti de ebe ye ni papa de fa ya aboa e papa ebusuafo kaise social media handles ni nyina no ko Facebook a attention tvgh ewo hono like share comment ewo e videos no so na face no ko YouTube a hono mo so ye boye juma wadare se konkom bani eja ebo a ewo hono attention tv wo hono subscribe to our YouTube channel do mebu oboso se na be ya bibia right bet ona ye kane ya onsa eleka University baby awo bi ajutu and Rama Menichi pa international video ya no say I mama shout out e wo hono afa so no Mr. Jacob baby awo bi aju too papa nyame shira no nya okese wo nyuma pa o ye hu o hia ma bonti abomisa mra ne from on hima echa